caressait les miens, me reguissait par-sous sa bouche. Voilà les portes sans retrousse de l'homme auquel tu appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me bat, le tout va, je vois la vie en rose. Il m'a vivé mon amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon cœur, il n'a pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la durée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Des nuits d'amour à plus finir, une voix monnaie qui prend sa place, des swinging sans se vase, heureux, heureux, en amoureux. Quand il me voit dans ses bras, il me parle, le tout va, je vois la vie en rose. Il m'a vivé mon amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon cœur, tu n'as pas de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la durée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, de naissance à moi, mon cœur qui va. Grazas, moitas grazas e benvidos á final do certame das Murgas de Pontevedra 2022. E hoxe teremos, bueno, en primeiro lugar vou presentar o xurado, así que, en primeiro lugar, o rei Urco, o noso rei máis guapo, bueno, o único que temos, claro. Polos grupos municipais, Pilar Comesaña polo BNG, Guillermo Juncal polo PP e Iván Puentes polo PSOE. Osvaldo García pola cadena SER. Álvaro Novegil como músico. E Cuqui Viñas como carnavaleira de sempre. Cuqui, exacto. Nada, imos empezar xa. Bueno, non, primeiro, non, que están aí preparando cousas. Primeiro vou dicir a orde das Murgas. En primeiro lugar, os do Val do Lérez. En segundo lugar, os PTV. En terceiro lugar, Murga do Naveiro. En cuarto lugar, o equipo JA. Bueno, hoxe é a primeira vez que me poño nerviosa porque, claro, cantar unha canción en francés, cuidadiño, Entón, quero dedicar con todo o meu corazón, voume emocionar aquí. O meu amigo Emilio López, que estivo conmigo no piano,
aquí coa fonética, e a súa muller Nicole, con todo o meu cariño, esta canción é para vos, grazas de verdade, grazas pola axuda. Emilio, o luns xa nos vemos, Bueno, tamén está dedicada a toda a xente que quero, porque a vida en Ros é unha vida en rosa que temos que ter todos, a pesar de estar 2 anos con esta atrapallada de pandemia, e agora, bueno, xa non nos podía tocar máis cousas, e tocounos esta cousa horrible que non vou repetir, bueno, que estaba morrendo moita xente, ai que seria me estou poñendo, pero que é a verdade. Así que con todo o corazón, para todos vos tamén esta canción. E agora creo que xa están preparados, entón, teño que chamar os meus chicos técnicos para que me quiten isto. Eu vou levar isto tamén. Non, xa o levo. E con todos vos, os do Val do Lérez. Comunico, avisáronme mediante as miñas redes sociales que hai un rebaño de ovellas extraviado na zona do Pazo da Cultura. Moito ollo, co carneiro que se bota todo que se move, incluso os coches. Moito cuidado, moito cuidado. Ay, deixademos pasar. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Somos ovejas. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Si hay fronteira. Esto acabouse. Chegou o meu límite, acabouse. Non me mandar máis información sobre o rebaño ou vou ter que poñer unha denuncia ao xulgado de Pontevedra. Isto acabouse. Ti que empreñaches co carneiro de Manolo, ti sempre fuches a ovella con máis morbo, e o sabes ben. Xa foron tempos nos que eras unha diva, e agora tes que dedicarme a túa vida. Escoítame, mamá, 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 deixa de pasear e saca os tetos fora, porque queremos mamar, 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 mamar. Eu quero mamar, 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 mamar. Eu quero mamar, 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 mamar. Nos enseñaches a chupar do teto solos. O biberón pois non nos gusta, que son polvos de nutrición. Mamá, 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 deixa de pasear
o tema. Somos o rebaño inmune do rural, da Galicia profunda, que vimos dende Valdo Lérez. Vale, estamos aquí esta noite encantadísimos, pero somos un rebaño inmune, estamos inmunizados, temos a inmunidade de rebaño. Fixadevos, estamos inmunizados contra todo, que desde que nos confinaron levan os políticos 2 anos dándonos polo cu e nin nos enteramos, non nos doe. Se eso non é estar inmunizado, que veña Dios e que o vexa. Somos un rebaño de ovellas moi obedientes, así nos chamaron en Madrid os dirixentes. Cantos máis sexamos, moito mellor para eles, así non lle damos guerra e nos gobernan como eles queren. Nos poñemos todos coda Galicia profunda, un rapero vai a cárcel, rasgamos as vestiduras. Pero cando sube o precio do alquiler, cando vas ao super que subiu ben, non decimos nada, calados como ovelliñas. E que xa me ferme a sangre. Perra Sánchez. Atención, un comunicado desde Moncloa. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar unha axuda de 400 euros á ovella que este máis caladiña. Viva o goberno e a súas pajiñas, nos pesa rebaño inmunes a doletar, como talle fuego, romper fronteiras, mexa por nos resolvendo. Temos o que nos merecemos. Imos todas xuntas, cando veñen as rebaixas, compramos de todo, inda que non faga falta. No último Black Friday volvíme cola de todo. Comprei 5 vibradores, que se joda o meu Manolo. Prende as luces, caballero, e alá que vai o rebaño. Rocito foi a tele, e no Facebook reventamos. Pero por recortes de sanidade, que non te atendan no hospital, non decimos nada, caladiñas como ovellas, loita polos teus dereitos, como fixeron as nosas abuelas. Desperta de baño inmunes a doletar, borotalle fuego, romper fronteiras, que xa por nos está chovendo. Temos o que nos merecemos, temos o que nos merecemos, temos o que nos merecemos. O luns estuvemos aquí no Pazo da Cultura. Estábamos desorientadas porque non sabíamos se isto era Pontevedra ou outro concello, porque cambiaron o escudo. Pero xa sabemos que estamos en Pontevedra. Sabedes por qué? Porque mirade o escudo novo. Isto todo son as parroquias cos lombos. Por exemplo, Xeve ten uns pouquiños. A Canicouba ten aquí unha máis. Eu que sei, Jato Morto, un. O que máis ten aquí? Mira Salcedo. Marcou. Estamos encantadísimas de estar en Pontevedra e co escudo novo. Estamos moi contentas de que por fin esteamos aquí todos e todas no carnaval. Vamos allá. 1, 2. ¡Qué alegría, qué alegría! Xa temos carnaval, non chegaba este día. Ai, que justo nos dá, que alegría, que alegría! Xa temos carnaval, non chegaba este día. Ai, que justo nos dá cos amigos naveiros. Vai a presentar tamén cos PTVs e os do equipo JA. O público presente
735 días que no nos vemos, 735 días en Miraquí, 735 días de sufrimiento, 735 días en verte a ti. Se non houbera entroido, me volvería tolo, se pasa outro ano, bótome foga de todo. Se non houbera entroido, me volvería tolo, se pasa outro ano, bótome foga de todo. O escudo do concello é que non podo nin velo, cambiastes para o moderno é que non podo nin velo. Onde está o conde do Burgo é que non podo nin velo, e onde vai o cruceiro é que non podo nin velo, que foron 12.000 euros, e eu non podo nin velo, que foron 12.000 euros, por un jarabato e medio. Santa Clara, xane, con noso amigo Miguel fixo trato coas clarisas. Santa Clara ten poder, mira que bonita é, diu que nunca foi a misa. Agora que gastou os cartos, caramba, regalou yo a Carmela, caramba, é máis difícil visitalo, caramba, que no médico te atendan, caramba. Temos un tremendo lío, oh, falar de dúas mulleres, como non é parecido, nos chamamos as Carmeles, con tantas silvas, moitas silvas son, se Carmela que se Carmen eu me armo un follón, con tantas silvas, moitas silvas son, se Carmela que se Carmen eu me armo un follón. Unha é a presidenta, di que ten moita familia, a outra é concelleira, e seca como unha lixa, empoderadas un orgullo pra muller, que fai risoterapia e outra que practica inglés. Empoderadas un orgullo pra muller, que fai risoterapia e outra que practica inglés. É un home con superpoderes. Non é normal, é divino. Ten unha cruzada. Defender aos seus veciños. Que aquelo que se move na prazada peregrina é Rafael Domínguez coa súa gabardina. Está saltando a xente e lles pide unha firma, o pobre ainda non sabe que é unha causa perdida. Rafa, por que non deixas a oposición? Por moito que fagas non llevas ganar ao de Marco e Cabezo. Unha retirada a tempo e feliz queda Guillermo. Rafa, dedícate a eso de doctor, que seguro que o faz moito mellor. Que alegría, xa temos carnaval, non chegaba este día. Ai, que justo nos dá, que alegría, xa temos carnaval, non chegaba este día. Ai, que justo nos dá. Moitísimas gracias. Estamos hasta o carallo das restriccións, porque non hai que nas entender, vos entendedelas. Nós tampouco, vale que somos un rebaño inmunizado, pero por favor que non las explique alguén, porque onte valía o test de antígenos, hoxe vale o chisme esto certificado de vacunación, mañán que hai que entregar un cromo da patrulla canina, non sabemos. Por favor que nos explique alguén as restriccións. E aquí está, estas son as túas novas restriccións. Explicou nas 11 a tarde na televisión Feijóo. Tal vez sí ou tal vez non, non sei se as entenderás. Eso a eles non lle importa, se goberno vas quedar. Aquí está outra vez para ti. Son as novas restriccións do COVID. Si son tamén para ti, si tamén para ti. Cada día cousas novas con barbadas sen parar. Non te contagias no super, pero si dentro dun bar. E o toque de non te
señores y seguidoras de Facebook, YouTube, Messenger y contactos WhatsApp. Me llena de alegría y satisfacción el orgullo presentar al grupo Compasa o lo que sea que forman las tres de la derecha, que dejaron la zambomba por la pandereta. Y son Sofía, Elena y la última incorporación, Cristina. Ellas son las tan solteiras. Piruleta, chupa queso con membrillo, rico paladar. Y esta improvisación que vamos a improvisar, delicada, un galín, que estamos siempre de coña y nunca de broma. Toma platanito canario. Está subindo todo. Estámonos queixando moito. Este rebaño inmune xa estamos fartas, porque o único que non subiu foron unhas alpacas de palla que pedimos para comer. Non las subiron, pero sube a luz. Sube o gasoil. Fijadevos se subiu o gasoil, que outro día fun repostar. Parei e dixo mo tío, díaselo gasolina. E dixen eu, no, solo estou mirando, perdón. Ahora está de moda o híbrido, os coches híbridos, pois o noso soldo tamén é híbrido, porque a mitad vai pa luz e a mitad pa gasoil. Estamos cansadas xa, hombre. Me cobraron o alumbrador e vivo a la pola Navidad. Coas tarifas horarias eu xa non sei que facer. Se poñer a lavadora, prender velas pola casa porque ainda non son arter. Están nos subindo a factura da luz. Berramos polas tanxugueiras, pero nos aquí non decimos ningún. Eu comprei un coche ese de enchufar y agora non gano para pagar toda esa electricidade. Vale, na gasolinera eu tiña que repostar. Pedironme 2 nóminas, un extra toda a cuenta e a vida laboral.
cando lle imos votar. Levanto os brazos arriba porque penso que este tipo a mí me quere atracar. Estando subindo, 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 subindo o precio do gasoil. Solo protestamos cando hai Iago Aspas non o levan a selección. Se faz un regalo, presta atención. Non regales ouro, diamante, ni xoia, regala gasoil. Queren que os xubilados vayan ao caixeiro a operar. Mentres tanto a banca segue cobrando por todo o ano por non traballar. E un diputado votando pola reforma laboral. Ou é tonto, é daltónico, tiña verbo dos fillos, mira ti e fui fallar. Estánse pasando, abusando, burlando e rindo dos nosos avós. Chegamos a un punto que non hai respeto, non sei que vos parece a vos. Polo que loitaron, estase a perder. Estánse pasando, abusando, burlando, loitad y tamén. Loitad y tamén. Loitad y tamén. Ahora quero contarvos unha historia, porque nós somos da Galicia profunda, do rural. E hai moita xente que non sabe o que é a Galicia profunda, o ben que se vive. Hai moita xente, incluso hai algúns que sendo de Galicia marchan pa Madrid. Non sei se sabedes que estou falando, o mellor non pillades, pero como se lles dera vergonza ser de Galicia. Pois na Galicia profunda, no rural, non teremos pistas de pádel, non teremos cochazos, non teremos comisións polas mascarillas, pero temos unha vida moito mellor que nas ciudades. ¡Viva Galicia profunda! ¡Viva! ¡Viva! Podo facer que a tua vida cambie nun instante, facer que te olvides do crossfit, gimnasios e pádel. Eu podo ofrecerche experiencias que son fascinantes, vivir aventuras comigo que non viche antes. Mira o que che dijo, se ti viñeras comigo, ti serías a protagonista desta historia de amor tan bonita. Eu non teño chalén na caeira, pero teño 14 toxeiras, un tractor máis unha bertolina e unha motosierra gasolina, dous lejos e unha destrozadora para as viñas a sulfatadora, un rebaño de ovellas no monte e un secreto, vete se queres que yo conte. E paletas, que tal se collemos un saco se facemos pesas? Podemos pasar todo o día sanchando na eira, seguro que se colle o sol mellor que en areas. Mira o que che dijo, se ti viñeras comigo, ti serías a protagonista desta historia de amor tan bonita. Eu non teño chalén na caeira, pero teño 14 toxeiras, un tractor máis unha bertolina e un banqueta máis gaberutina, dous lejos e unha destrozadora para as viñas a sulfatadora, un rebaño de ovellas no monte e un secreto, vete se queres que yo conte.
queres que cho conte? Moitísimas gracias, Pontevedra. Non podemos rematar a nosa actuación sin lembrarnos, sin facer mención a nosa musa, a persona que nos sirve de inspiración, a persona que ten Pontevedra na súa cabeza a escala real, porque ten a cabeza grandísima. Que Lores! Un aplauso para él, o noso alcalde, viva! Que hoxe... Para, que me están dicindo polo pinganelo que hoxe non veu Lores, verdad? Xa sabíamos que nós estábamos prevenidos de que non viñera e trouxemos unha foto dele a escala real, cuidado. Aí está. Foto a tamaño real, o sea, bueno, o que é a cabeza e despois o corpo máis ou menos deste tamaño, tampouco vos flipedes. Pero bueno, que tanto dá, o sea, tanto tiña telo aí sentado como nunha foto, facer fai o mismo. É verdad, porque... El, como lle queda a última legislatura, foi a un veciño a preguntar que podo facer para ser mellor alcalde? E dixolle ese veciño: dobla o lombo, Lores. E que fixo el? Doblar os lombos. Está poñendo doble de lombos en todas as parroquias do concello. Claro que sí. Ademais, ahora o arquitecto municipal xa non usa metros, agora utiliza cabezas de Lores como unidade de medida. Este lombo ten unha cabeza de Lores, este ten dúas, dependendo da velocidade que queres que vaya. Así que un aplauso para él e gracias por estar aí. Graciñas, Pontevedra! Cada vez que vexo a Lores pola rúa, dame ganas de pararme a saludar. Pero paso porque eu falo moi alto, igual pensa que eu quero cornear. Como aqueles que lle deron o seu coche, case o matan, eso foi o que contou. É que a xente está moi tola, non se metan con Milores, por favor. O que se meta con Lores terá que verse con nós. Non se meter con Milores, está maior. O que se meta con Lores terá que verse con nós. Non se meter con Milores, está maior. Segue querendo pensar reina Victoria, a Monte Porreiro xa non pode entrar, porque quere que ali vayan andando. Non te metas que te van poñer a andar. En Barcelos van pola quinta reforma, en aldea nos temos que conformar. Con máis lombos, máis lombos, hai Milores que te vamos canear. O que lle pasa a Milores, eso sabemos nós. O que lle pasa a Milores, de cabezón. O que lle pasa a Milores, eso sabemos nós. O que lle pasa a Milores, de cabezón. O que lle pasa a Milores, eso sabemos nós. O que lle pasa a Milores, que cabezón. O que lle pasa a Milores, eso sabemos nós. Non se meter con Milores, que está maior. Bueno, señoras, señores, distinguido público, membros do xurado, moitísimas gracias unha noite máis. Estamos moi contentos, como cantábamos anteriormente. Que alegría! 732 días o lunes, 735 días hoxe. Os do Val do Lérez. Nos gusta divertirnos, nos gusta pasarlo ben. Equipo Ja, PTVs, Naveiros, moita sorte, amigos, e a disfrutar do carnaval. E hasta aquí chegamos xa por esta noite, e aquí remata a nosa función. Un saúdo aos nosos amigos burgueros, e tamén a vostedes, gracias de corazón. Eu digo así unha vez máis, e que viva o carnaval. Eu digo así unha vez máis, e que viva o carnaval. Eu digo así unha vez máis, e que viva o carnaval. Eu digo así unha vez máis, e que viva o carnaval.
Un forte aplauso para os do Val do Lérez. Quería comentar unha cousiña. Todos vos estades preguntando por que hoxe veño cunha guitarra e vestida de rancheira. Bueno, a ver se os do Val do Lérez non fan tanto. Ah, non, son os PTVs que están. Entón, iso vos preguntades, verdade? Tendes que dicir todo, sí, como os payasos, non sei. Vos preguntades por que veño cunha guitarra hoxe, verdade? Rafa, queredes facer agora as fotos ou mentras canto, que é máis bonito? É máis bonito, porque teño máis. Bueno, truxen unha guitarra porque hoxe vou cantar unha canción de desamor. Sí. E a sabedes todos a quen, verdade? Van dicir todos a Lores, é verdade? Pois non. Estades equivocados, porque Lores hoxe non está, entón non lle podo cantar. Vos todos sabedes, agora que hai anos cambiei o meu favorito. É o iogurín, por favor, que se levante, Guillermo. Pero, entereime o ano pasado, bueno, ano pasado non, hai 2 anos que tiña outra. E sabedes todos que, sí, esa outra é Pilar Comesaña. Pilar, levántate! Ai, ai, ai. Voume emborrachar. Pablo, cando queiras, podes darlle sonido á guitarra. Digo eu, escoítase. Escoítase, iogurín. Ente que non se escoite, da igual. Rafa, ti estás flipando, verdade? Está ben enganchado aquí a cousa esta, sí. Tiro. Pero non se escoita, non. Un pouco, sí. Non teño o micro, Guillermo. Non me fagas a pelota, que eu vouche cantar a canción igual. Pelota, que eres un pelota. Ai, Pablo, pasa algo? Ai, sí, aí ven Eladio. O mellor é a pila, pero non porque é nova. Comprei na hoxe. Pilar, toco. Antes escoitábase perfectamente. No. Ándele! O mellor é a pila, non, pero a pila cambiouse. Vamos a mirar o jack. Bueno, podo cantar igual, Empezo. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. ¡Ándale! Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. No. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Porque sé que de este golpe
ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Ándale! A ver si me patrocina Estrella Galicia, por lo menos. Que, Guillermo, gustouche? Si Pilar a ti? Que? Claro, a mí encantou, claro. Claro, lista. Porque como emborracheime por Guillermo, solamente xa che quere a ti, e a mí non. Isto non se pode facer, Non se pode traer alcohol ao teatro. Pero bueno, claro... Ai, Tino, que fino. Non te pareces nada ao teu jefe. Sabes o que me pasou? Tino, despois cho conto, xa sabe Iván. Iván, ti sabes o que me pasou? Que Pedro non me abriu a porta. Bueno, non me abriu non, porque non petei. Que o mellor abrí. A verdade é que valgo pa todo. A ver, sinceramente. Porque isto estaba preparado con guitarra, pero nada, Non funcionou o cable. Ai, espera! Non, espera, Joaquín, que non se pode estar coa estrella. A ver. Ai, voume poñer o sombreiro para as fotos. No, pero non, porque si teño que quitar isto, é algo mellor. A ver, fago que toco, Joaquín. Voy a morirme de amor. Claro. Genial, ¿no, Joaquín? Tiña outra preparada. Ainda non está, bueno... Tiña outra preparada, está moi bonita, Pero claro, como non vai a guitarra, pero a canto igual. Pablo, que quere? A canto coa guitarra ou a canto así, pero co karaoke é un cristo, porque dura 7 minutos. É máis largo que un día sin pan, Tino. Tino, que ben o estás a pasar, Non te imaginabas que era tan simpática. Cando me miraches e me negaches o baile... Claro, negou o baile, Tino. Aquí si, Iván. Hola, Iván. Xa sabes que agora ti eres o meu yogurín. Nin Lores, nin Guillermo. Nin Pedro. Ai, Pedro Vila! Claro. Pedro Vila, mándoche un bico dende aquí. Ti se quería seguro bailar comigo, pero bueno, outro día. Nada, a ver. Empezo. Entón. Hostias. Sofán, pero ahora quería cantar. Bueno, mellor a canto... Ostras, verdad, que teño que facer? Era preciosa. Espera, bonita. É o principio, ese de... Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Estades flipando conmigo, ¿Sí o no? Bueno, esta entón para Vano. Sí. Entón agora é que necesito axuda dunha rapaza que se chama Ela. Ela, non Ela. Ela, ven aquí, corazón, que vai presentar conmigo. Espera coa guitarra, bonita. Ai, que guapa ven pa aquí. Espera, bonita, pero máis pa aquí, senón non se che vai mirar. Porque coas cousas... Eladio, podes ir quitando se queres as cousas, mentras Ela e eu estamos aquí. A ver, Ela, ti agora eres a encargada de dar paso á seguinte murga. A ver, ti fala o que queiras, imítame a min. Bueno, non, ti mesma. Que digo? Como se chama? Que mona. Como se chama a seguinte murga? La murga PTV. Que vengo outra vez, a ver, Ela, que veñen agora? La murga PTV. Aplausos para a Yogurina, que me reemplazará algún día. ¡Ela! ¡Qué mona, Ven por aquí, corazón, porque agora ti tes
Ti tes que tamén que sair na murga, non? Tes que actuar. Pois corre, bonita. Voulle quitar aquí a todos esto. Primeiro esto, a ver. Eladio, que pavero é. Eladio é axudante de sonido. Outro como se chama Eladio, para darlle as gracias? Carlos e Eladio. Bueno, Pablo, que está arriba, e José. Mi madre, que Cristo teño montado aquí. Parezco Pepe. Toma. Rin, rin. Sí, diga. Dija. Camarada Miguel Anxo, son Mosquera. Hostia, a mosca cojonera outra vez. Que queres? Nada, mira, que había pensado que levamos 4 anos sin facer moito por Pontevedra, e tivemos o fiasco en Monteporreiro, tivemos tamén outro fiasco aí que a ver que facemos con Raíña Vitoria, e necesitamos facer algo de impacto para os pontevedreses, senón vanos a perder o cariño que nos tiñan. Entón temos que facer algo de impacto. Ocúrrese algo a ti? Que carallo, todos estos huevos de cambiar as farolas de sitio, de ampliar as aceras, hostia. Bueno, pois mira, había pensado eu que temos que facernos co convento de Santa Clara. Hai un pulmón no pleno ciudad, no pleno centro, temos que facernos con el. Entón, sí, telo que conseguir. Ti, de algún xeito, hai cartos ou non hai cartos? Vai ti, hostia, sempre me mandas a mí, joder. Nada, tes que irte. Pero sabes que eu coa iglesia nunca fun. Pois tes un que de irte. pequeno, cando tiña un ano, porque me levou miña nai e non sabía andar, senón non iba. Bueno, veña, tes que acercarte aí ao convento de Santa Clara e negociar coas monxas. Mira que non temos moitos cartos, entonces ti primeiro vai entrando pouco a pouco e pregúntalle e pídelle o pan de Ángel. O pan de Ángel? Que carallos. Bueno, vou alá, a ver que pasa. Pero debías ir ti, cabrón. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hola, buenas. Mira, yo quería un poco de pan de Ángel. Ay, sí. ¿Quieres pan de Ángel? Sí. Espera, que voy a salir, espera. Ay, sí. Pan de Ángel, me han dicho que ¿Quieres tenéis pan de Ángel. Sí, toma pan de Ángel. ¡Ay! Por ateo, por no ir a las procesiones y por ser antiespañol. ¿Será posible? No me vuelvas más por aquí, ¿oíste? ¿Oíste? No te quiero vuelvas por aquí. A ver, Miguel Anxo, que tal se foi? Foime mal, moi mal. E logo que pasou? Pois nada, que me deron unha hostia, joder. Pois ese é o pan de Ángel. Veña, proba cos ovos, a ver. Sabes que a tradición aquí en Pontevedra, pois levarlle unha dúcia de ovos a Santa Clara e bueno, aí a ver se conectas xa mellor con elas, a ver. Teño que facer cada cousa a miña edad. Eu quero me jubilar, hostia. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hola. Eu traíalle uns ovos para Santa Clara. Outra para vez? que non chova na Feira Franca. Otra vez tú por aquí. Sí. Santa Clara está mal del hígado. No quiere más huevos. Lo que quiere es pasta. Pasta. Será posible. Lárgateme de aquí. No me vuelvas por aquí. ¿Me oíste? No vuelvas más por aquí, No te lo vuelvo a repetir. Este hombre. Bueno, es la hora del maitines. Vamos, hermanas, al maitines. Epístola a los tesalonicenses. En aquellos días, con el alma torturada y sin hallar contento, un grupo de mujeres decidió entrar en el convento. Ya desde muy pequeñita sentía algo en mi interior
que me quemaba por dentro un religioso fervor. Un día sonó mi móvil y la llamada me estremeció. Diga sí, era la llamada de Dios. Así que me metí en el catecismo. Allí me enseñaron los sacramentos del cristianismo. Acerté mi bautismo, pero la comunión, ay, la comunión. Si tengo que ser caníbal y comerme el cuerpo de un dios, quiero dejarlo claro, prefiero otra religión. Que Jesús está muy delgado, que no tiene carne, que solo son huesos, que no quepa ninguna duda. Si he de comerme algún dios, yo a quien me como es a Buda. Aunque no estaba de acuerdo con todo lo que veía, quería ser religiosa, era algo en lo que creía. Pero hay dogmas en la iglesia que yo no puedo entender. Y ténganlo claro, señores, que no es una cuestión de fe. No les vamos a mentir, vamos a dejarlo claro. Y Dios se cree que los curas cumplan el celibato. Aunque suene a cachoteo, a mí me parece un desmadre que solo sean sus hijos los que no le llaman padres. Porque tanto machismo, curas, papas y obispos, y la monja su misa no vale ni para dar misa. Para arreglar las iglesias le dan subvenciones, luego las venden y sacan unos millones. Ostentan riqueza entre tanta pobreza, pero lo peor es repugnante ver con el cariño con que algún hijo puta trata a los niños. A esos pederastas los hacía yo comulgar, pero en vez de una hostia les iba a dar un buen par. En España esos temas están todos tapados. Aquí no se investiga, con la iglesia hemos topado. Aquella España chula que en plena dictadura tomó una decisión, resultó ser muy dura. Vine pa'l convento y me hice monja de clausura. Muchas gracias. Epístola a los Gálatas. Y sucedió entonces que, hallándose en el convento, no conocerse entre ellas les provocaba profundo tormento. Por eso, sin más dilación, procedieron a su presentación. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Vamos con la presentación. Si no lo llego a ver, no lo podría creer. Solo con sus manos ella se hace entender. Con los gestos en la murga, como ella no hay ninguna. Vamos a presentar a la monja sordomuda. De familia de apellidos ella es hija, o sea, es de la caída la muy pija, cargada de pulseras y collares, o sea, solo podía tratarse de sortija. Aleluya, les voy a presentar. Aleluya, a la monja más golfina. Aleluya, a ver si adivinan. Aleluya, ella es Sorrita. Es
Esta no es que esté muy gorda, no es que esté gruesa y obesa, es que se quedó preñada, de ahí lo de sorpresa. Tenemos aquí dos primas, una sorbito y otra sorbete, una chupa los poquitos y la otra los paquetes. Pero a la hora de chupar, que quede claro, la campeona es la madre superiora, la monja sorbedora, la monja sorbedora. Hay algo en esta monja que a mí me escama. Parece de la 11 un rasca y gana. Psoriasis. Hablar de la siguiente monja nos da mucho placer. Ella vino de Alemania y nos devolvió la fe. Qué bueno que viniste, Ortiz Valle, a este convento. Todo nos da más gusto desde que tú estás dentro. Dejen que me ponga seria con esta presentación. Estoy que me revienta el pecho de contener tanta emoción. Nunca salgo del escenario, siempre entre bambalinas. Por eso que este homenaje hace mucho tiempo que lo merecía. Está con los PTV desde su fundación, allá se le revienta el pecho, pues es todo corazón. A las monjas clarisas nos hace mucha ilusión recibir con alegría a la monja Sor María. ¡Viva Carnaval! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la murga! ¡Viva! ¡Viva la bala que parió! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Bueno, xa que non veo o alcalde, hoxe temos o sustituto aí. Quen ven aí? Aí ven. Aí ven outra vez. Outra vez. Bueno, vou a ver se arreglo coas monxas. Mire, eu traio aquí un agasallo do Concello. Sí, a ver, que é isto? Ah, un espumoso gallego. E traes unha botella para todas. A que llega isto? Bueno, teño máis no Concello. Poca vergüenza tienes. Esto non llega a nada. E logo? Unha para todas. Traioche máis, teño no Concello un montón delas. Aí tienes en el Concello. Non serán os que deixaron os funcionarios. Que non los quisieron en el aguinaldo. Non sei, non sei. Sí, non sei. somos de segundo plato nosotras. No, ¿Qué pasa contigo? Traioche máis. Las sobras para nosotras. Lárgateme de aquí. Me cago no, Madre mía. Virgen Santísima. Outra vez. Ai, Dios mío. A ver se Dixéronme, é que me dixeron que había unha monxa que cumplía 100 anos. Bueno, hay varias. Tengo una operativa ahora. Sornita, por favor.
Hai que ayudarte, ya vienes, no, cara. Está moi Llevas xove. un paso firme. Estás en forma, Sornita. Foto, foto. Sempre na contraportada de diarios. Es lo único que quiere. Es lo único que haces. Es lo único que haces últimamente. Mire, non lle interesaría ir para o geriátrico en Campo Longo. Teñen ali calefacción, ten vistas sobre o río Gafos, bueno, cando levantemos. Non lle interesaría, ali está moito mellor, non lle gustaría traer as súas amigas. ¿Cómo? ¿Pero qué quieres? ¿Que nos vayamos de aquí y que te salga el Hombre. convento gratis? Ay. Pero tú no tienes vergüenza. Me cajo en Dios. No, de eso nada, de eso nada. Chicas, vámonos, dejarlas. E agora deixaron a usted aquí sola. Pero, a ver, mire, veña comigo. Mire, vamos facer unha cousa. Hola, oferta e demanda? Sí, mire, quería vender una gabardina usada de alcalde. Solo lleva 20 años usándose. Barata. Y también una señora religiosa muy aseadita. Sí, sin problema. Y tiene una paga de 800 euros, ¿eh? Una paga de 800 euros. Sí, pero se la tiene que llevar para su casa, ¿eh? Vale. Gracias. Oye, ven, que te vendo, ven. A ver si vengo concejal de deportes. ¡Tino! O triatlón de taekwondo. Hola, Tino. Mira. ¿En qué puedo ayudarle, señor alcalde? Home, ti que estuveches ali 5 anos en Santa Clara, ali botando pedra ali naquela calle. Total, quedou unha merda. Botamos un montón de pedra portuguesa. Quedou unha merda, non quedou unha merda aquel. Me podías axudar coas bolsillas, que non hai maneira. Eu trato de negociar con elas para quedarme co bollo. No se preocupe, señor alcalde, vou dar un consejo. Mira, buen consejo le voy a dar. Alcalde, voy a darte un buen consejo. Si quieres entrar en negociaciones, recuerda que tú estás en un convento y que no eres un santo sin errores. A ellas será difícil engañarlas. Las monjas saben bien cómo tú eres. Consigue una pistola si tú quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesina de monjita. Matarás con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contagialas con todas tus locuras. Mátalas con flores, regalos y canciones, que no hay una monjita en este mundo que pueda resistirse a 3 millones. Y medio, Ahora sí. en la uña. Ahora sí. Toma. ¿Qué día le vamos hoy? Epístola a los Efesios. Viviendo en espiritual retiro, la vida pasaba en un suspiro, pero entre ellas acechaba el mal, en forma de tentación carnal. ¡Vamos, carnaval! Aquí, en nuestro convento, no nos faltan los buenos momentos. El silencio a mí me relaja, casi tanto como una buena siesta. Algunas veces hacemos dulces que saben de maravilla, pero como nos traen muchos huevos,
también le damos a la tortilla. Nosotras tenemos muchas reglas, tanta regla que es una locura. Y si alguna monja no tiene, seguro que algo tuvo que ver el señor cura. Pero cuando llega febrero, me entra un no sé qué que yo me muero y me escapo del convento. En carnaval no puedo estar dentro. Antes de monja yo soy murguero. Y aunque llevo años sin hablar, rompo aquí mi voto de silencio, pa' en las murgas yo poder cantar. Y dispuesta a romper los votos, como surja la oportunidad, también romperé el de castidad. Un gran huerto donde no paramos de plantar. Todo menos zanahorias y nabos no nos deja el obispo por lo que pueda pasar. A veces no sé lo que me pasa, que me entra a mí mucha calor. Se me estremece todo el cuerpo y debajo de mi falda noto como un picor. Es como si me faltara el aire, es como si fuese una tortura. Y ando buscando como una loca ponerle remedio a ver si encuentro cura. También dedicamos mucho tiempo líbranos de todo mal y no dejes que Reina Victoria sea peatonal. Bendice los frutos de tu convento antes de que Mosquera lo cubra todo de badenes y cemento. Señor, el futuro del convento está en tus manos. Con tan pocas vocaciones esto huele como ciudadanos. Protege, Señor, a tu siervo Feijóo que se va a la capital. Mira que en Génova por la espalda le van a clavar algún que otro puñal. Amén. Le rezamos a todos los santos, por supuesto a Santa Clara y a nuestro Señor. Querida Virgen Santa María, una cosa te quiero pedir. Tú que concebiste sin pecar, enséñame a pecar sin concebir. Pero cuando llega febrero, me entra un no sé qué que yo me muero y me escapo del convento. En carnaval no puedo estar dentro. Antes de monja yo soy murguero. Y aunque llevo años sin hablar, rompo aquí mi voto de silencio, pa' en las murgas yo poder cantar. Y dispuesta a romper los votos, como surja la oportunidad, también romperé el de castidad. Señor alcalde, ya que me compró el convento, por cierto, muy baratito, la verdad, muy baratito,
¿Quieres que te lo enseñe? Te voy a hacer de guía. Sí. Sí. Pues mira, aquí tenemos el altar mayor. Hostia, pero faltan los santos. Bueno, es que se los llevó los del equipo J. ¿Será posible? ¿E os feligreses? ¿Dónde están os feligreses? Los feligreses se fueron con el rebaño de Valdolérez. E ademais xente onde está? Onde está ademais xente? Además está con COVID, con Burga de Naveiro. Ay, madre. Mira, espera. Hay más cositas, mira. Ahí tienes... Ah, no, aquí no, ahí. Ahí está el órgano. ¿Quieres que te toque el órgano? Bueno, se funciona. Sí. Sí. No, hámela. Bueno, ahí igual no doy con la tecla. Mira. ¿Y qué máis hai? ¿Qué más hay? Yo creo que lo último lo dejé, lo que te gusta a ti lo dejé de último. La bodega. Ahí la tienes. Mira qué bonita es. Mira. Hostia, esto mola. Por lo menos pagué por algo. Proveio viño albariño no convento en Santa Clara. E o viño como era novo e o viño era bendito carallo que ben baixaba. Cantar en Pontevedra que bonito é, cantos na taberna no convento tamén, e si vas coa murga pasalo moi ben, vivir en Pontevedra que bonito é, que bonito é. Inda queres máis premios, non te chegan que tuviste, sí, alcalde? Está facendo publicidade. Haciendo publicidade sempre. Que tengo una cosa. Epístola a los pontevedreses. Después de 7 siglos en la ciudad, ha llegado un nuevo tiempo, una nueva edad. Sumidas en un mar de dudas, las monjas clarisas planean por fin su fuga. Tengo dividido el corazón y dudo de mi devoción. Estoy perdiendo la razón. Cuando me casé con Dios y entré en Santa Clara estaba segura. Pero ahora tengo un mar de dudas y ya no puedo más, ya no puedo más. Me pregunto qué habrá fuera del convento. Ya no puedo más, ya no puedo más. Si me quedo aquí más tiempo yo reviento. No, hermanas, aguantad. No caigáis en el pecado. Hay que resistir. Resistiré a pesar de todo. Me flagelaré a diario para Dios no ser infiel. Y aunque mis sueños no me toquen ni duerma con él, resistiré, resistiré. Mira que eres zorrita. Esto ya me sobrepasa. Es muy surrealista. Y no lo digo con sorna. Fijaros, pasemos lista. Zorrita con el flagelo. Sorbete y sorbito con el alcalde en la bodega. Dale que te pego. Sorpresa de 7 meses. Sortisfyer, vibra que vibra. Psoriasis, rasca que rasca. Es una situación muy sórdida, un auténtico sortilegio. Menudas monjas que tengo.
Parece que me tocaron en un sorteo. La única que se comporta, que no dice ni mu, que os quede claro. Esa es la sordomuda. Pero hasta aquí llegó mi desdicha. Se acabó la monja Clarisa. Se acabó la mujer sumisa. Aprovecho este carnaval para quitarme el hábito de callar, de otorgar. Quiero vivir algo nuevo, de rezar y plantar. Estoy hasta los huevos. Hermanas, esta noche nos fugamos. ¡Bien! ¡Vamos al túnel! ¡Al túnel! Cuando se quede todo en silencio, cuando ya no quede nadie a pie, entraré de cabeza en el túnel y de aquí me escaparé. Libre como el rey Juan Carlos, seré libre en Dubái. Libre como una mujer en Afganistán sin un puto talibán. Libre como Iñaki Urdangarín, a pesar de nos, me quito este disfraz y voy a reivindicar a la mujer gallega en Benidorm. Diretas de Santa Clara, quejamos a Benidorm, agarramos los jurados que nos voten a favor, que nos voten a favor, que nos voten a favor, que nos voten por favor. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Por chamada, déxense de carañadas, non repitan a xogada que fixeron as semanas. Que o voto é fácil, non se vayan trabucar como a ese deputado do Partido Popular. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. De Monsiñas ben caladas a fortes femias galegas, as irmás de Santa Clara agora son tan xujeiras. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. Non hai fronteira. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siempre pedimos el aplauso más grande para los más pequeños, de verdad, que pasen al escenario nuestros críos que están aquí, que son los que nos dejan estar todos los días en los ensayos, que nos aguantan todo este carnaval. Un aplauso para ellos, que se lo merecen muy, muy, muy grande. Vamos con nuestro clásico. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio.
auxilio, socorro. Este carnaval me vuelve loco. En carnaval, en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juega. Las sorprendentes monjas clarisas hoy se van de bares, hoy no van a misa. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. En carnaval, en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. Las sorprendentes monjas clarisas se van de bares, hoy no van a misa. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro. Vamos, venga. Este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Esto es guapa, que sí. ¿Qué? Estou que racho, sabes por qué, señora? Vostede como se chama? Parece que estou nun contacontos preguntando. Sí, dígame, é que con máscara... Ah, Maribí. Sí. Mira, Maribí, resulta ti xa sabes que hoxe non veu Lores. Xa sabedes todos. Pois non sei, terás... Hombre, danlle premios en todos os sitios, estará, eu que sei. Onde estará? Ah, espera, vou pesar primeiro, Maribí. Así como la pataki. E que poso que unha pasada, Espera, para a televisión tamén, que está mirando en Madrid e en Suiza, en Gineva. Pero non pola Cristina, pola miña prima, non por Cristina. Ah, Cristina. Bueno, Maribí, como che ia contando, Lores non está, Guillermo xa sabes que se foi con Pilar, por eso lle cantei eso, tío, sabes, verdad, guapa? Entón, agora... Ai, Ansio, que tal? Ai, voulle dar un bico, é moi guapo, Ansio. Estou guapa, ai, guapa, ti tamén, non pasa un ano por ti. Ademais, a mí gustan os maduritos, xa o sabes, Ansio. Bueno, vou para baixo. Entón resulta, chicas, atendede porque isto é de... Que falas ti, Carmen? Que? Ui, a saber. Bueno, xa sei que ti non pasa de mí, porque non va que... É que non é por nada, necesito un home, porque é para un baile. Entón, eu xa son a chica, se non sacaba unha chica, mellor, que eu entendo mellor coas chicas. Ti, nada, non? Ostras, pero non, pero é que a mí gústame máis Iván agora. Bueno, non, saco a Tino. Pero, ai, vamos a posar, Tino. Así. Vamos a... Joaquín, para outro, que a cámara é esa. É que claro, Tino non está acostumbrado ás cámaras, eu sí. Aquí sí, Urco. Entón, Rafa, ti tampouco quixeches bailar. Bueno, o rei Urco está no seu trono, non se pode mover, pero ti seguro. Iván, ti nada? Que capullo. Bueno, ti nada, eu paso de ti. Coa cadena... Ah, é verdade! Ui, que me vas matar. Sempre digo Canal Rías Baixas, que se está en streaming, pero tamén se está retransmitindo por Cadena Ser, 98.7. Bueno, ya non será... Non, é 91.
Estou discutindo con el 92.7 e despois 40 Music. Music. Ah, que sí? Que era, Osvaldo? Dos 40 Dance. É que como agora canto en francés ou inglés xa non me... Verdad, Pilar? Bueno, entón, que che parece que saque a Tino a bailar? Sí. Sí. E chegarei onde Pedro, despois. Pódeme dar o teléfono despois, que mato. Xa me puse nerviosa. Sí. Que? Quen é? A ver, está bueno. Que? A ver, quen é? Quen é Duarte? Non me tomades o pelo, porque xa está tamén Manolo Benito, os pipas de aquí que me están tomando sempre. Quen é Duarte? A ver. A ver. Eres ti, capullo. Oi, perdón, Digo capullo con todo o meu cariño. Como te chamas de nome? Porque a mí polos apelidos non me gusta decir. Ai, como Mario Cipollini, aquel ciclista. Oi. Mario, ti queres ir a bailar? Pero arriba, o escenario, ademais. Veña, Mario. Esta mesa por mí, por ela misma. Que gracia. Moi ben. No, pero ten que ser famoso, senón non saímos na prensa mañá. Ti como te chamas, guapa? Ai, Joya, ti tamén eres compañeira de Pedro! Está como un queso, Bueno, pero, a ver, entón ti non queres, Mario? A ver, ti non sí. É que non miro nada, Que? Ai, el quere salir. Por qué? Que me vai a multar, Mario Cipollini? A ver, ti non sales, entón? Sí, a ver, ti tens que agarrarte moito, porque Dirty Dancing. Pero entón, por que non subimos ao escenario mellor? Sí, veña. Sí, vamos, Tino, ven por aquí. Claro. Que bueno. Ui, que aviso. Mira, José, aquí levo a Tino. Veña, Tino. Pero son 30 segundos, ti non te preocupes, a ver. É que así eu podo me quitar a mascarilla para que se me mire. Ti tamén podes, que estamos no escenario, claro. Quita. Deixo aquí, despois... A ver, Mario. Oi, Mario. Tino, ven para aquí, pero ten cuidado, non te callas ao foso, A ver, entón, a ver, Pablo, pon a música, tío. Ui, que guapo eres, sin mascarilla. Ai, carai. Carai. No, home, que mañá salimos todos os periódicos, veña. A ver, Pablo, a ver, ti, pero ti achega. Entón temos que facer así. Had the time of my life. Sí, ahora sepárate así. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Ahora sí. Ainda no. Ahora ven, the time of my life. Ahora ven para atrás. Tens que coller así para atrás. A ver, Ahora sí. Venga, Tino. Muy bien, Tino. Ahora pégate. So long now, I found someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we felt this magical melody. Now with passion in our eyes, there's no way to go the sky secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. I think we get this from me. Just remember. Ti que eres concelleiro daqui? Sí. É que...
Pois mira, eu estou vivindo, bueno, estou vivindo nun pobo de Madrid, tampouco en Madrid, pero ele está Pedro, así que pode ter enchufe contigo. Porque outro día, cala, xa che contará Iván o que me pasou. Escarallouseme o coche... Sí. Sí. Ui. Vale, espera, foto para túa muller. Bueno, pois acompáñote, Tino. Abaixo, sí. Non sei, estáis preparados xa? Non, aínda non, así que te teño que baixar. Por aquí, Tino, ten cuidado. Agora hai que poñer a máscara. A ver. Que lío, Bueno, que lío teña montados de PP, ti non. Que boa parella facemos, José, estás flipando, mira, A que sí? Bueno, ti senta. Un aplauso para Tino. Agora vou meter con Iván. Ves, Iván? Agora, Pedro, como vamos a salir en todos os periódicos, un concelleiro de Pontevedra con María Carrera. Entón Pedro vai dicir, a que será Iván? Non, Tino, toma. E vai... Sí. Está dicindo, vale. Guillermo, paso de ti. Sí, ti sí, pero bueno, a mí gústame un pouco máis maduros tamén, Gústame un pouco como Tino, ou como Anxo, o de Anxo Cavada. A min é como Urco. A min xa os iogurines eu xa paso, verdad, Tino? A que sí? Ti como te chamas, corazón? Como? Eres brasileira? Ah, é que eu son medio brasileira, Gabriela, mira que ben o fago. Porque ti sabes que son a raíña da entroido, entón que teño que facer tempo, que aínda non está. Guillermo, mesas por ti. Duarte, paso de ti. Joya, que momentazo, Que ben me caes, eres graciosísima. Entón ti tamén eres do PSOE. Sí, e non me podías enchufar na Moncloa. Como con Pedro? Pero... Non me digas, pero cara a cara. É a mandareta. Sí, está... Sí, eu que sabía, tens que darme o teu teléfono, Claro, eu son influencer tamén. Sí. Ti tamén eres influencer? Digo, porque... Ai, xa están, dime sarandeses. Que pesado, sempre me cortan o mellor, verdad? Bueno, a ver, paso de ti, Chupolini. Sí. Ui, agora, pero é policía local de aquí? Ui, o jefe, mi madriña. Guillermo, en que rollo me metí, agora xa non me vai querer. Vai me poñer nunha de multas, a que sí? Sí. Bueno. Chao, Tino. Que? As fotos máis mandaches, Rafa, xa? Ai. Sí, pero que vos quero moito. Claro. E pois? É que son os meus fotógrafos favoritos. Falta Diego, pero... Bueno, Gustavo tamén, porque mandou máis fotos, Rafa? Máis pronto que a ti. É que eu son influencer, teño que poñelas no Instagram xa mañán, senón perdo seguidor, perdo followers. Claro. Bueno, xa creo que xa non vou salir polo escenario. Xa presento dende aquí. Home, para que vou entrar e salir? Porque estou maior. Con todas vos, Murga do Naveiro! Sapiens do século XXI, comúnmente chamado homo pospandémico, é un ser do seu tempo, moderno. Como dicía Quevedo, un home ou un aparato pegado. Gustalle a tecnología, pero o que máis lle gusta é estar na cama todo o día. E que fai nese hábitat? Pois ver series de otomanos, e dicir turcas. Todo o día co internet, vendo HBO, Netflix, porno. Pero o que máis lle gusta de todo é bajear. O do traballo non o leva ben. E como ademais paso todo o día na cama, está descansado. Non durme,
consegue estar desperto 24 horas. O problema é cando soa o despertador e hai que erguerse para ir traballar. Hostia, Siri, outra vez. Non me despertaches. Lo siento, no te he entendido. Que sí, que xa me enterei que como falo galego non me entendes. Lo siento, sigo sin entenderte. He encontrado 3 millones de imágenes para falo. ¿Quieres que te las enseñe? Imágenes. Para falo. Manda, manda. Ainda voto aquí amañá. Ai, Jesús, Siri, madre mía, que me mandache aquí. Esto meu Manolo non o ten. Nunca tal virajaso, mima. Esto parece o mástil dun barco. Ai, Dios mío, que can teño en cada perna, mar. A ver quen se levanta hoxe. Teño as ganas de traballar, vamos. Unha cousa... Iso que dormí mellor, que hoxe teño o colchón arreglado. Ostras. Ostras. Que di aquí o Juan que está na casa, que el pintoulle aí co rotulador no test de antígenos, chamou e quedou na casa. Hostia, que boa idea, me cago en tal. Me cajena, ten bebidas de na cabeza ese rapaz de verdad, Que idea. Unha boa idea, sí. Rapaces, mira, traed aquí un test de antígenos. Vos que estades aí a almorzar. Sí. Traede un test. A ver. A ver, rapaz. A ver, home, espabilad. Levantade da mesa. Están recén levantados os pobres tamén. Pero estes polo menos saíron da cama. Tan chuchos. Ai, de verdad, teño un can en cada perna, A cousa... Duerme todo. Aí está, sempre positivo, nunca negativo. Que carallada y traballar. Todos los días teñome que levantar. Aparte diso, gran emoción. Que maravilla variante horizon. Paspadilla, pecha ventar. Chame o xefe, hoxe non vou. Teño febre, tiritera e sofocón. A xente pensa que isto é un horror, pero positivo marquei con rotulador. Rotulador, rotulador. Na miña cama. Mari! Que queres? Mari! Que raio queres? Hoxe non quero ir traballar. Ai, non me rompa la cabeza. Tes que ir, Paco. Pero non quero. Pero tes que ir, o miño. Non quero ir traballar, Mari. Ai, non me rompa la cabeza, Paco. Tes que ir e punto. Non quero, Mari. Eu quero tamén quedar na casa co pixama e dar videoconferencias, teletraballar. Pero ti ben listo non és? Como vas teletraballar se o panadeiro, pailán? E logo non podo facer un pan virtual ou algo do Pedrouzo ou algo. Home, ti verás. Ai, co ben que se está na casiña, que felicidade. Felicidade, ai que ben se está na casa. Felicidade, ai non vou subir nin as persianas. Felicidade, cando fas un test e non das. Pintas unha raya de máis e logo volves para a cama. Pintas unha raya de máis e hai que ven a cola baixa. Dixenlle o meu xefe con un par de collóns que non estaba ni levantado. E unha casa cunha copa en el living room
se non dá. Pintas unha raya de máis e logo volves para a cama. Pintas unha raya de máis e hai que venga pola baixa. Pintas unha raya de máis e logo volves para a cama. Pablo, non escoito a guitarra dele aquí. Por favor, solucionamo. ¿Qué pasa, chavales? Voy a chatear aquí con Anselmo, a ver si está por ahí. ¡Anselmo! ¿Qué? Oh, hola. ¿Viches que van a abrir un Hadis aí en Benito Corval? Joder, Benito Corval? Un palacio. 2 plantas. Mira, o cartel mirase da miña casa e vivo en Marín. Carallo. Unha cousa. Non escuchamos aquí, Pois mandei o currículum. Mandaches? Mandeillo. Xa era hora, porque mira que es la cuero, macho. Pois mandeillo e... colleronme. Home, que sorte. Que ben. Alégrome, Pois sí, pero díxenlle que non. Pero ti es parro. Por que lle dixeches que non? Non quero traballar, non quero ir a estudar, que nin me vou duchar. Quero nadar a pasar a todo día, ver todos los programas do corazón. Só podo cociñar, tamén podo limpar, e ademais planchar. Ainda que vai ser así polo carallo, cansar antes ese un golpe penso dar. Porque eu non quero traballar, non quero ir a estudar, que nin me vou duchar. Quero rañar a pasar a todo día, ver todos los programas do corazón. Só podo cociñar, tamén podo limpar, e ademais planchar. Ainda que vai ser así polo carallo, cansar antes ese un golpe penso dar. Rodrigo, andas por aí? Sí. Sí, estou mal de conexión, espera. Agora. Véxote un pouco borrosa, pero sí. Conecta el cable. Que fas na cama? Mira, chegaronme as gafas de visión nocturna que comprei o luns. A verdad que non salgo me contaras... Para que querías esa merda? Outra vez. Ai, é que todos os días o mesmo, rapaz. A ver, para andar pola casa, que me sae máis barata comprar as gafas que pagar e prender a luz. Porque, madre mía. Pois mira, eu xa che dixen que prefiro andar a oscuras. Pero, ai, como vas preferir andar a oscuras? A ver, eu moi de limpar non son. De barrer tampouco. De recoller a cociña ás veces cando medra algo ali nas tarteiras. E de facer a cama xa nin che conto. O sea que, mira, ollos que non ven. Sí. Hostia que te metes. E xa van 2. Que vender un riñón para pagar a factura, o da luz é unha locura. Ai, que cara máis dura. Aproveita
ese palo, esa guitarra. Ole. Ai, Dios mío. Con isto de estar na cama, do confinamento, da desescalada 2, da redesescalada, de volvemos a escalar. Mira, levo sen ver os colegas en vivo e en directo, xa non sei de canto. Isto, case 2 anos en ver a Josa, Manuel, a Pepe... Tío, que tes é un lasus temporal con isto do coronavirus. Logo non estuvemos outro día tomando ali alguna verdura con eles, carallo. O que pasa que, claro, vas cego como a toupa. Anímate a vir conmigo, a ir de festa por los bares, a toparte cos amigos, aos que case non ven xa. Non deixes que te confundan con todas esas medidas, cada día poñen unha, de que podes tolear. Non podes usar a barra, metro e medio de distancia, mellor é coller o virus, coidar a saúde mental. Arrémonos das mans, pero bota de croxel. Cos aforos, oito dentro e afora. Cando xa piras o conto, volve todo a cambiar. Mira que un fino virus, só contagia cando hai ocio, pero para ir ao traballo, ali non restrinxen nada. É que non se entera a xunta, que a culpa non é dos bares. A veces os deixan tranquilos, tamén queren traballar. Arrémonos das mans, pero bota de hidroxel. Non te contei. Pois contalo. Fume vacinar, fai 2 semanas xa. Eva un pouco así, un pouco nerviosa, pero nada, tranquilizou a enfermeira, díxome non te preocupes, esta non dá reacción, nada. E ti créchela? Chámame parva. Como moito doeche un pouquiño o brazo. Me cago na AstraZeneca xa de merda. Mire, eu digoche unha cousa. Case prefiro coller o bicho antes que poñer unha cuarta dose. Entendo por que me puxo a morir. Non me extraña nada. Mira, teño unha cousa que ensinarche. Conta. Aquí, un home que é un visionario. Conta, conta. Era cantante, pero agora é máis predicador. Ai, quero ver. Chámase Miguel Bosé, mira. mira. A ver. ¿Dónde está o Miguel? Yo había dicho que habían dicho que no había bicho. Pero vine para Pontevedra y tanta monja, tanto santo, vine a Dios. Sí que hai bicho. Me cago en tal. Sí que hai bicho. Estaba equivocado. Hai moito bicho. Ainda penso máis de fariña. Pola tarde me fun vacinar, dixéronme que
favor, mantéñase á espera. Me puso a morir. Médicos xubilados veñen con andador, o urólogo trene parece un vibrador. Eu pido cita, pido 3 citas, me puso a morir. Partiches os dedos, non te van a atender, chamante por teléfono, non podes coller, me puso a morir. Logo vai presumindo, señorito Feijóo, non hai listas de espera, iso non cree nin Dios. Menudos juegos, menuda cara, me puso a morir. Este sin Dios non o arregla, a Virxen San José. Este sin Dios non o arregla, nin aquí ver como cumplir, sí. Todo me pone a morir, sí. Lores, estás aí, Lores? Non veo Lores. Señora alcalde, por favor. Ai, por Dios, que joderon o chiste. Hoxe sí que me joderon o chiste. O luns dixen que non este, e hoxe que quero que este non está. E agora que fago? Espera. Baixademe iso, home, que estou falando eu... Jode, pa 2 minutiños que teño aquí de gloria. A ver, Osvaldo, estás aí? Bueno, vou facer como queres, Lores, vale. Vale. Bueno, Lores, joder, é que é unha putada. A ver, nós sempre facemos unha canción todos os anos, vale? Que pasa? Que como ti non ves as semifinais e nós non vamos ás finais, vale, non coincidimos. Cruzóusenos aí a historia, sabes? Joder, este ano pensei que estaba, pero bueno, estás aí, vale. Non nos quería ver. Entón, nós queríamos dicirche, bueno, unha canción, vale, a seguinte é canción dedicada para ti. Pero a outra cousa que queríamos dicirche que para nós eres un superhéroe. Porque, chico, é o mundo contra ti, ou ti contra o mundo, eso xa é cuestión de perspectiva, vale? Entón dixemos, joder, que lle falta a Lores para ser superhéroe completo? Dixemos, unha Lores sinal e un Lores móvil. E xa entra na Liga da Justicia. Porque ten a Muller Maravilla, a Yolla Blanco, Yolla anda por aí, ou non? Tampouco. Aí, onde estás? Yolla, a Muller Maravilla. Está para ti. E ten, como todo superhéroe que se precie, un archienemigo. Enigma Domínguez. Enigma Domínguez está por aí tamén, non? Hola, que tal? É que nunca sabe por onde vais a ir, sabes? Entón, Enigma Domínguez. Bueno, o caso é que dixemos, Lores móvil non lle podemos comprar, vale? Porque, como vedes, os disfraces que temos é máis de Art Attack e de bricomanía. Vale, entón, cartiños non temos. Pero dixemos, vamos facerlle unha Lores sinal. E rapaces. Entón, o prototipo, vale? Fixemos o prototipo porque cartiños non hai. Entón, vale, sabedes o que é a Lores sinal? Bueno, sabedes o que é a Batsinal, non? Que metían un fojonazo aí no cielo de Gotham e, bumba, aparecía Batman. Pois nada, aquí nos, fojonazo no ceo de Pontevedra, aparece Lores, como un clavo. Que necesitamos peatonalizar unha rúa? Fojonazo. Vides, non? Aí. Que necesitamos outro badén? Fojonazo. Que necesitamos, no, que ven xente dense aí? Fojonazo. O sea, pillouse o concepto, non? Fojonazo. Vale, nos fixemos o prototipo, vale? Porque cartos non temos. Pero, bueno, que se o quere facer, que lle pida cartiñas ao Concello, que el ten contactos aí. Home, se quedamos de primeiros este ano, igual. No, joder, pa outro ano deixa os cartos, porque senón facemos os disfraces de bricomanía outra vez, de Art Attack. Bueno, entón nada, o que nos queda agora xa é a canción, non? Rapaces. Vamos a dedicarle alguna, non? Veña, vai.
Na opinión enteraste do que sucede. E Lores non quere, e Lores non quere. Está cansado, non lle gusta que lle berre. E Lores non quere escoitar. Feijo presiona para que non marche Ence. E Lores non quere, e Lores non quere. Recolle firmas para que as rúas non pechen. E Lores non quere firmar. Dejaron un gran xardín que é Santa Clara. A ver como van pagar toda esa carallada. Normal que non haxa luz ali no rural. Va ter que recoller ovos para o sufrar. Dalle a Lores unha pilita que así se tranquiliza, que todos o están a molar. Lores toman a piruliña, que a vida che cortiña e hai que disfrutar. Se lle olla blanco quere acabar co mercado. E Lores calado, e Lores calado. A hostalaría sempre a deixan de lado. E Lores calado, non quere falar. As oficinas dos bancos están pechadas. Hai menuda cara, hai menuda cara. Os vellos non reciben cartos nin as caras. Hai menuda cara, vengan a poder. Mercaron un gran xardín que é Santa Clara. A ver como van pagar toda esa carallada. Normal que non haxa luz ali no rural. Va ter que recoller ovos para o sufrar. Dalle a Lores unha tilita que así se tranquiliza, que todos están a molar. Lores toman unha piruliña, que a vida che cortiña e hai que disfrutar. Segundo que busco arquivo. Total, para imprimir, total, día de Murgas, final, vale. A continuación, procedemos a interpretar unha composición en re mayor, muy mayor, con letra Times New Roman y con título Atención a la diversidad. Procedo a recitar los primeros versos. El casado es el más torpe de los chicos de su pueblo. Casado, pepero. Un, dos, tres. El casado es el más torpe de los chicos de su pueblo. Casado, pepero. Fue al mitin del domingo montado sobre una vaca. Casado, pepero. El casado por Europa es Paco Martínez Soria. Casado, pepero. Le pone nervioso la teta de Rigoberta. Así ve una ubre, él se pone que revienta. Le dejo el cerebro Isabel Díaz Ayuso. Quédatelo tú, yo eso no lo uso. El casado pisa estiércol con zapatos castellanos. Casado, pepero. El casado es un espía entrenado por la tía. Casado, pepero. Hay veces si no sabes torear pa' que te metes. Casado, pepero. Casado, te quiero. Casado. ¡Hasta luego! Bien, eu o luns non sei quen estaba que non, pero dinlles un dato. E aquí o noso amigo Basilio recolleu ese dato. Basilio, que era o único fan que tiñamos nas redes sociais, agora convertiuse no presidente do club de fans.
Basilio, en serio, saúdame sempre. Bueno, hoxe, como xa sabe que o presidente do Club de Fans dispuxo de vehículo para transportar os fans do clube ás Murgas. E mandou unha foto dun monociclo. Eu non digo nada. Pero hai que agradecerlle porque esa devoción, de verdade, salúdame sempre, insisto. Sí. Bueno, Pontevedra. Chegou o momento de marchar, pero non sin antes dar as gracias ao xurado por seleccionarnos para a final. Valorando a nosa calidade musical, a presencia escénica e as nosas dotes interpretativas. E que pecharon a estrada do Grove. Por favor, que non teña que vir outra pandemia. Bueno, e agora, para que os que non estiveron o luns, comentarvos un segredo. Que non saia de aquí, por favor, que estou enganchadísima a series turcas. Estou a ver Love is in the Air, Infiel, a de Jan Yaman, esa. Mujer, madre e mi hija. Y el Espíritu Santo te falta porque vamos. Sí, é verdad. Aí solo faltan o irmán nesa familia. Bueno, total, que onte aproveitando isto da baixa, que montaba unha serie destas pola tele, preparei a cea, botei a todos do salón e dixe, esta noite, para min. Estarías como unha reina entón, non? Aplaude, que o merece. Ahora para. Como unha reina, dis. Unha reina? Quemei a casa. A cea, quedei dormida e ainda por riba a José doía a cabeza. Unha merda de noite. En fin, que non decaiga porque hai que ser ante todos sempre positivos e nunca negativos. Vámonos. Situación como un copazo de ron. A ver se fajo a digestión. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No hai Coca-Cola, bota de limón, non é solución. Ay, no. Non é o mesmo. Case mellor vou pra cama, estou cansada de facer nada. Ainda pillo certo a José e ganas de trolear. Esta noite vou triunfar, nin series turca nin nada. Esta noite vou triunfar. Ay, no. Doy a cabeza que o deixe
Estou desexando volver a currar, volver a currar, volver a currar. Ai, miña naiciña medrade fina. Esa vaca. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Que vengo al troilo. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Que vengo al troilo. Vimos traquelar, vimos traquelar, vimos traquelar. Vimos traquelar, vimos traquelar. Murado naveiro, vimos traquelar, vimos traquelar, vimos traquelar. Vimos traquelar, que carnaval. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Que vengo al troilo. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Que viva el troilo, el troilo. Gracias, Pontevedra, gracias por la final. Que viva el Troido e que viva Carnaval e que viva este concurso de murga. ¡Viva! Abaixo Putin! ¡Viva o povo Ucraína! Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y venga la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada, acarreran los leotardos de la vida a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un guisante mojado en la solapa, se sube a la cabeza como ciertas bebidas, se pega la desilusión como una lapa y canta la canción de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros, sirve para echar vinagre en las heridas y miente como mienten todos los boleros y tiene nombre de mujer. Como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido.
es la canción de las noches perdidas. Si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Hierve como el ruedo en tardes de corrida. Y va como los besos en los telegramas. Y tiene nombre de mujer. Como la libertad, como la nieve, los fugitivos del deber cogen su maldición y se la beben. Bueno, quero dedicarlle esta canción a miña nai, que está na casa outra vez, pero xa está ben, Que tiña un virus, pero xa está. O que pasa é que está tan cómoda na casa co pixama no sofá que decidiu quedarse. Tamén, como claro, Pilar, escoitaches? Foi impresionante como cantei. Parecía unha corista de Sabina. Ah, que sí, Tino? Gabriela, gustouche? Ai, que mona, Bueno, esta canción tamén se lla quero dedicar. Como non puiden tocar nen cantar a La Llorona, ya dedico ao meu irmán, a miña irmá e ao meu cuñado Adri. E tamén Iván, non che dixen, pero teño mozo. Vasco, escarricasco. Sí. Escarricasco, musu, bat. Entón tamén lle quero dedicar a canción a él. Bueno, a todos e a todas, as miñas amigas. Ui, Baixo, que está finia, e a Baixo teño que saudarla. Como teño que facer tempo, queredes que baixe, non? Esperade. Espérame, Iván. Ui, a máscara, aquí está. Bueno, e mentras tanto, así fago tempo, vou por aí, quero tamén agradecer a todos os vigilantes de seguridade, a Toni e a Correa, que son os que máis coñezo. Por suposto, as cámaras de Canal Rías Baixas. A Pablo, que é unha máquina, un portento. E no sonido, e José tamén. Despois, Joaquín, o fotógrafo de Canal Rías Baixas. A que máis? A Paco, a Ramón, que están abaixo, controlando todo. Ai, seguro que se me olvida. A José e a Pacheco, que son os traballadores de aquí. Aí está, Pacheco, sal a saudar. Mira como corre. ¡Cobarde! A que máis? Bueno, a todas as murgas, por suposto, o xurado. E a... A quen? Ao público de decir agora, porque tendes mérito. Quero decir, bueno, este ano non estivo moi ben, non foi moi longo. E ademais, claro, con isto da máscara, estar tanto tempo así. Pero bueno, está ben, Polo menos Joaquín, que tal? Viches? Saudeiche agora. Joaquín? Non me acorda. Non me acorda como te apelidaba. Barreiro, é verdad. Carme, que tal? Te están gustando este ano? Está moi ben. Sí, espera, vouche poñer o mic. Moitísimo. A Carme lle están gustando moitísimo. Ti como te chamas, guapa? É que parece que estou nun contacontos. Por sempre estou... Sí, cos nenos de ti como te chamas? Bastante me gustar as murgas. Sí, ai que ben. É a primeira vez que ves? Bueno... Claro, eu que sei. Que me ves? Vale. Ai, Fini, non te miro, miña amiga xa se foi. Que capulla. Dixeme, estou na cuarta fila. Non está. Me dixo, estou detrás do Rei Urco na cuarta fila. Aí está! Espera. Pero na cuarta non. 1, 2, 3, 4 e 5. Hola, Fini. Espera, que dende verano non a miro. Bueno, despois che dou un bico, porque agora teño que saltar moito. Hola, ai que mona.
Sí, pero é un pouco Cristo. Vou saudar a Tino. Tino, vas flipar. Eu creo que vamos a... Mira, Ti non digas nada, pero no backstage ali estiven falando cos fotógrafos. Se temos unhas fotazas, vamos a ir nos periódicos. Cuidado que non parecíamos Fred Astaire e Ginger Rogers. Sí? En serio, unha pasada. Vas flipar, Carme, cando mires as fotos. Eu xa che digo. Sí, pero por qué? A ver. Non sabía que ti non bailase tan ben. Porque nos plenos non baila. Non, afortunadamente. Oh, que afortunadamente, dixo. Pero baila ben ou non? Non, digo que afortunadamente porque baila moito mellor que o resto. Ti non bailas, Carme. Bailarías conmigo, non? Pobre. Eu contigo sí, pero eu non bailo. Non. E cantas, un día tens que cantar comigo, porque sempre canto só, eu. O ano que ven. O próximo ano canto contigo. A ver, é que temos que pensar unha canción que nos guste as dúas. A mí dame igual, Escolle ti. Bueno, unha rancheira está La Llorona, que a cantar. É que empeñeime. O que pasa que xa viraches, non me deu tempo porque enrollome tanto, verdad, Eva? Sí, Gabriela mese por ela, ai, pobre. Vou a saudar a Joya, que é moi pavera tamén. Rafa, que tal o estás pasando? A ver. Moi ben, moi ben, moi ben. Sí, porque é para despexar un pouco a cabeza, que o lío que tendes. Polo menos despexas, pobriño, claro. Iván, e ti que tal? Sinto, teño mozo. Agora estou rayado co vasco, pero... Es que ricasco. Que pavera, pero como estás rayado? A mellor non sei se te escoitou. Que estou rayado co vasco. Pero con que vasco? Co teu. Bueno, espabilaras. Eu outro día... Eu antes no backstage dixen, bailas comigo? E dixeches, non, é o mellor, agora non estaría dicindo isto. Estou un niveliño peor que ti, no? Tiro moi ben, pero se bailo eu xa, isto se acaba. É que ti no, cuidado, É un bailarín tipo destos de... Mira quién baila. Cuidado. Antonio Canales ao seu lado é un juvenil. No, Canales é outro, Bueno, Antonio Gades, que... Bueno. Que? Isto non o tiñamos preparado, que non tino. Foi todo así improvisado, Ai, non. Vos adorar. Ai, ti, Guillermo, paso. Ai, bueno, non, pobre. Pobre, verdad? Osvaldo, pobre. Non che dá pena? Moita. Pero por qué? Vos xa están, non podo cotillear máis. Pilar, de ti paso. Home, estás co yogurín? Estás con él? Nos plenos estás sempre con él, dixéronme. Pero vamos a ver, pode haber parellas múltiples. Parellas múltiples, pero ten que ver parellas múltiples en poliamor. Poliamor. Sí, é verdad. E somos modernas, as dúas. Entón un poliamor, é verdad. A mí, eu non me nego. Coño, pois parece que sí. É que eu puseme moi triste, por eso emborracheime, pero... Bueno, teño que ir para arriba. Joya, que tal? Que tal, Mario Cipollini? Es que... Que mentiroso. Eres un mentireiro. Saca a mascarilla. Ah, non. Pensei que era tu pai. Pero dixen, non. É moito máis guapo, Manelto. Que? Ai, hola, José. ¡José! Que están esperando por mí. Este é outro chico, Pacheco e José. Un aplauso para él. Eso non que non escapa, Non escapa, é valente. Ai, teño que presentar ao equipo JA. Señor, ponos el inicio de la canción, si no, no podemos empezar, señor.
Pai noso, que estás ti no ceo, para que envías aos santos ás murgas, se aquí o alcalde é ateo. Cando chegamos á terra, o GPS mandounos por Reina Victoria, e o único que atopamos eran pivotes e algúns cans mexando nas farolas. Hai que ver o que a vida nos depara. Sabedes por que Lores ten tantos juegos? Porque comprou Santa Clara. Ti dalles viño, ti dalles pan, que xa veñen os santos do equipo JA! Semana Santa recorremos Pontevedra, lévanos todos ao lombo, non queda un santo na iglesia, veñen encarapuchados, non hai que nos recoñeza, e nos imos asustados. Hai quen carallo nos leva, ás veces van dando tombos, tambalean pra dereita, pra que vexades que os santos tamén cumplen penitencia. A ver, San José, esta música aburró os santos. Bota allí, hombre. ¿Quieres festa? Estamos de festa, estamos de festa. Estamos de festa con Jesús, o carnaval non me podo resistir. Viñemos de santos por sorpresa, vaya Cristo faremos aquí. Estamos de festa con Jesús, o carnaval non me podo resistir. Xa que vos non pisades a iglesia, xa viñemos os santos aquí. Prepararse todo Dios, prepararse todo Dios, prepararse todo Dios, que empeza a presentación. Escoitaba teu rezo polo aire, e máis dunha vez pensache en mí. Vas ter que confesarte, non teño moito tempo, vou presentar a todos os que son. Un tal párroco Porro deixou vir a María da Basílica ao Pazo, parounos a policía. Un cheiro extraño invadía seu cuartel. Toda Vulva María nos cachearon a todos, nos cachearon. Inda non sei por qué. Se tía chamas, esta é Santa Rita, pídelle un desexo, se cho da non se che quita. Non fagas como Lores, pensou que era de coña, pediume ser alcalde, agora rasca a collona. A Santa Marta pídelle, a Santa Marta pídelle que recuperes o oído. A Santa Marta pídelle, a Santa Marta pídelle que recuperes o oído. Con Salupe Murillo, caramba, lle gritábamos oídos, caramba. Como pueden pasaron, caramba, é de terceira división.
verrugas, no nariz con torceduras. E lle dixen a ela con ternura, Ana quito verrugas, no nariz con torceduras. E lle dixen a ela con ternura, Ana quito verrugas, no nariz con torceduras. San Valentín sempre dispara flechas, moitas tirou daquela na isla das tentacións. Aproveitaron todas microgavilanas na piel. Un tal Manuel, moitos sabes, fados, xuntos San Blas. Sodes, moitos nubo xantar. Este é un santo que as gorxas vai coidar, subindo ata San Ceo cun chuletón palo a topar. San Francisco, aquí dá de comer a xente pobre con postre e con café. San Francisco está desesperado porque Farrulo lle pide bacalao. San Francisco é Farrulo, Farrulo. San Francisco nada de bacalao. San Francisco bacalao que ti quieres. San Francisco eres mal y desgraciado. Somos San Pancracio, o santo da ilusión. Os que le non me faltan, dos lle sortea un montón. E Carlos a Pablo Iglesias ese fixo un caserón. Renunciou a diputado e presidente da nación. Valores menos cartos que non é de religións. Darellos que me pidas e me vai as procesións. Ai, 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 que desilusión. O alcalde lle deben sobrar os millóns. Ai, 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 que desilusión. O alcalde lle deben sobrar os millóns. ¡Vámonos! Santo, 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 santo só quedamos seis. San Roque con San Pedro e San Bartolomé. Atrás están tocando Santa Tecla con San Andrés. Que o ritmo a tengo paus, no lo marca San José. Que o ritmo a tengo paus, no lo marca San José. ¡Ay! ¿Quién sirve ahí? ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¿Estás aí? A ver, dime. Vou che fazer unha pregunta. Ti cantos dioses crees que hai? Dioses? Eu que carallo sei. Pensa ben. 3. Como que 3, home? Cantos dioses hai? Pensa. 4. Como que 4? A ver, San Valentín, dille cantos dioses hai, hombre, que este non se entera de nada. Cantos dioses hai? Como que cantos hai? Hai un. Dixenlle eu 4 para haceronlle poucos. Pois a ver se te enteras dos que hai. Agora chega o momento que máis nos gusta cando estamos a rezar. Toca pedir limosna, e todos santos nos poñemos a mirar. Toca pasar o cepillo, chegou a recolecta, e o que quero billetes, só me botan moedas. Os da primeira fila botan a man a carteira, non arrían un beso, e din que son da caeira. Os que están a lo fondo xa se están agachando, sacade a man do bolsillo que vos estamos mirando. As feligresas sempre andan de festa, cambiaron a misa por ir de verbena. Dende a cuarentena abriuse a vela, panche a luna, chantecler e canelas. Agora andan de romería, bailando e gozando de partir todo el día. Pepa pasa para a iglesia, que hai misadas dos e aínda estás de festa. Pepa pasa para a iglesia, o cura confesando e ti aínda canelas. Pepa pasa para a iglesia, que hai misadas dos e aínda estás de festa. Pepa pasa para a iglesia, o cura confesando e ti aínda canelas. Venga, vamos a animar todo el mundo, estas pepas. Vamos a mantenerse a la iglesia.
Atención, atención, chamada de 112. Fugitivo polo río. Repito, fugitivo polo río. Fugitivo polo río? Ai, Dios mío, que vamos facer? A quen vamos a chamar? A Protección Civil? No. A Policía Nacional? No. O Ejército? No. Pois logo vamos chamar a Duarte, o xefe da local. Sí. Que ese tanto chove unha panadería como se tira ao río. Para que andas vixando pola vila, controlando polas panaderías? Se alguén fuma, ali estás ti na fila. Sei moi ben que anda Duarte agachado, pois de paisano sempre vai, despois con o traxe e vai de poliguar. Sei moi ben que anda Duarte vixiando, pois é o xefe da local. Fagas o que fagas, che vai multar igual. O día que un fugitivo escapou polo río a correr pola agua, Duarte tirouse a por el, co cheiro dos pés, os muxos flipaban. O caco ao ver a Duarte foi cara ao fondo pra ver se escapaba. Duarte lle dixo rapaz, se me fas nadar donche unha lavazada. Duarte faime o favor, mellor ven para aquí, que aínda vas a fojar e o boca a boca non cho fago a ti. Duarte eres cabezón, mellor ven para aquí, que levas un flotador na barriga cos teus Michelin. A ver, Santos, vos como facedes para repartir os cartos do cepillo na vosa iglesia? A ver. Eu fajo unha raia no chan, tiro os cartos ao aire. Aí, Urbán. E os que caen pa dereita, pa Dios. Os que caen pa izquierda, pa mí. Bueno, eu fago un círculo. Tiro os cartos así ao aire, e cando caen, os que caen dentro do círculo para min, os que caen fora para Dios. Buah, pois eu collo os cartos e lanzos ao aire. E que Dios collo os que poida, porque os que van pa baixo van pa o peto. La, la, la. Penso que o recinto ia moi pouco
si fa da luto o goberno de Sánchez. A forrar depende de ti tras loitar ou deitarte. Se pos no forno da casa 3 horas a carne. Se pasa das 10 os plomos mellor que se salte. Xa vida de rico, 2 horas de vitro. Cambiei a campana extractora por un abanico. Xa non lavo a roupa ni plancho, agora me ducho con elas a mancho. Pra secarme o pelo utilizo o aire quente no coche do fillo. Non lle encendo a estufa, a abuela lle poño unha vela, licor de ciruela. Ainda así pouco a porro a non señor Sánchez, a tarifa por nos adeante. Ai, xa non quero morrer, por se me cobran a luz ao final do túnel. Xa vida de rico, 2 horas de vitro. Cambiei a campana extractora por un abanico. Xa non lavo a roupa ni plancho, agora me ducho con elas e a mancho. Pra secarme o pelo utilizo o aire quente no coche do fillo. Non lle encendo a estufa, a abuela lle poño unha vela e licor de ciruela. Ainda así pouco a porro a non señor Sánchez, a tarifa por nos adeante. Bueno, señoras y señores, enviado especial de nuestra santidad, los santos, el santo más fijo, San Genjo. ¡Un aplauso! De vacaciones en San Genjo. Puerto de Son Panjón y Arteijo. Mostachos vesilos, elementos de padrón en toda comida de aquí. Mostacho en boliveiro, con queso do cebreiro, hai que ver como papas aquí. Despois ponte a criticar que esta golfía para o mar que a noite come llegar a pescar. Pois pra que ves a cosa rías fenomenal, pero que non te queres mollar, que chove algo tiene do gran. Pois pra que ves aquí, chamamos de os bodechinchos, porque lle gusta todo de aquí. Acaba sempre co marisco, carallo non o come Madrid. Carallo non o come Madrid. Te sede, Pancracio. Hombre. É dura a vida de santo, É unha vida moi dura. Pois o que che espera. A ver, San Valentín, ti que eres o santo do amor? A ver se podes aconsellar, porque eu creo que pequei moitísimo, Outro día, estaba coa miña moza na casa, e claro, eu solo, ela sola, a casa sola, e pasou o que tiña que pasar. Pero iso non é nada grave. Bueno, veña, reza 2 Padres Nuestros e xa está. No, pero que o conto non acabou aí. É que despois veo a nai. E claro, eu solo, ela sola, mi madriña. E pasou o que tiña que pasar. 2 Padres Nuestros e 3 Ave Marías. E xa está. No, non está, San Valentín non está. Se estuera. É que despois veo a abuela. Eu solo, a abuela sola. E pasou o que tiña que pasar. Pero onde va? Onde va San Valentín? Pero ti que pensas que son parvo? Ti solo, eu solo, a iglesia sola. Ti a mí non me pillas. Hai quen di que a iglesia quedou anticuada, que os tempos modernos non se adaptará, que prohíbe todo, vai contra o aborto e contra o matrimonio homosexual. Pero nos dicimos que a culpa
estamos de festa. Bailamos Macarena. Temos que ajustar algunhas contiñas. Non con nós, que nos santos non íamos aos campos de fútbol. Nos temos aí todo o cielo para ducharnos. Pero pobres rapaces e rapaciñas, os campos cerrados, mima que liaches aí. Ven esa cancionciña para ti. Como nos jode Chestino, como nos jode Chestino, non deixabas duchas nin vestuarios ti, na xunqueira polo COVID. Nos prohibiche entrar nos campos, nos prohibiche entrar nos campos. Eu rapaz xogou dende fora o vi, sudando que xa suda ti. Tachelle o COVID toda a culpa, a xunta os dos menos a ti. Na prensa pareciches, o bulto ti escurriches, levar deporte non é o teu. Como nos jode Chestino, como nos jode Chestino. Ahora xa empezamos con os políticos, de aquí para diante. De oca que tiro porque me toca. Ahora vai o do PP, o cantante de PP. Hai outro lado. Buah. Dalle aí, Baltazar, márquelle unha estrofa. Rafa Domínguez espabila, o teu partido tamén pronto te aniquila. Sempre din que os santos somos de dereitas, pero o PP non manda en Pontevedra. A ver, Rafiña, cando terás ti alcaldía. A ver, Rafiña, cando terás ti alcaldía. Cando ti sesas alcalde, Pontevedra cambiará. Onde agora temos lobos, volveremos a picar. Os enfermos de Montecelo, propio ti mandarás. E os que sexan de Podemos, os domingos a rezar. Que máis da PP, PSOE ou BNG, se ningún se acorda nunca do rural. Pero na cuarentena todos viñeron para lá. Quiero casa con piscina y lechuga voy a cantar. Aunque vuela mucho estiércol, peor huele en la ciudad. Carreteras parcheadas, matorrales sin tocar. Pues a ver si así obedece a regreso rural. O alcalde. Onde estaba o alcalde? Tampouco veu hoxe. Non marcharía con Feijóo para Madrid? Alcalde, tiñamos unha canción preparada para él, Ao final vai a ser verdad que non aguanta a iglesia. Enterouse que os PTV viñan de monxas, que nos viñamos de santos e non apareceu. Pero a mí dixeronme que estaba de viaxe. Pero máis que de viaxe creo que estaba de escapada. Escapando dos de Reina Vitoria, escapando dos de Monteporreiro, escapando dos de Ence. Alcalde, esta canción vai para ti, donde estexas. ¡Vamos!
alcalde peculiar, que non lle gusta ir a misa porque é do BNG. Por iso esta murja non lle vai, xa que hai moito santo e non se sabe santiguar. Pero non te vas a ir, non marchas flores de aquí, sen rezar un Padre Nuestro. E tamén vas confesar todo o que fixeches mal, pedirás perdón ao pueblo. En ese pedacito de chalé que tú tienes en Marcón, la licencia no se ve de primera ocupación. Diz que non hai cartos pra xugar, porque moito vas gastar ao pecharle na Vitoria e o escudo da ciudad. Ai, Miguel, a xente vai dicindo por aí. Miguel non pagou, licencia Marcón, licencia Marcón. Ai, Miguel, a casa tiña tasas que pagar. Os coches reais, sin ter que pagar, a casa nada acabaches, e apupaches, eres Sánchez que é legal, por ser alcalde, tamén en Marcón se paga, licenciado, ocupación, e ti facendo avión, sin pagar un patacón. E non me digas que non sabías, amarrao, estás cos técnicos todo o día, amarrao, non pagache que era costoso, amarrao, mentiros antes que un coxo, amarrao. Puxen cara de bubera cando o concello cambiou o coche alcalde. Sei que o vello xo presubilado nos va de jodía lores o lumbago. Que caro un Audi azul marino nun minuto de Marcón en Ponce en bola. Ocho housing de Berlina híbrido, por enchufe no concello non hai de agora. O Audi de Lores e híbrido, é o que menos gasta agora. O Audi de Lores e híbrido, parece unha sulfatadora. O Audi costou un pastón pra uso que lle dá o alcalde. Era mellor un microbús e levar xente de balde. Bueno, ahora sí ya llega la aprobación final del equipo J, deseando que haya sido de vuestro agrado. No queríamos marchar antes sin recordar a una de nuestras compañeras que este año no pudo estar con nosotros aquí, Clarita. Un fuerte aplauso para ti. Ya vendrás para el año, seguro que sí. Y como no, otros compañeros que no pudieron participar en el pregón y que forman parte de la familia del equipo J, y gracias al Concello por darnos la oportunidad de este año ser los pregoneros. Deciros que nada, que como siempre cerramos, queremos que participéis cantando y que para el año, en compañía de estas maravillosas murgas, volvamos a ser el festival que fuimos. Olvidemos de tristezas, arriba alegrías, y esto dice: cantaré, 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 con las santas y santos cantaré. Y cantaré, 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 con las santas y santos cantaré. Y cantaré, 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 con las santas y santos cantaré. Cantaré, 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 con las santas y santos cantaré. Cantaré, 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 con las santas
É que non... Aplausos para equipo Ja, que están aí. É que non vai o telón, Agora sí. Agora vai. Aplausos. Bueno, pido ao xurado que suba para deliberar e a vos non sei. Sobre 15, que non sei, 15 minutiños ou así. Para saber os gañadores e as gañadoras deste certame de murgas. Graciñas. Agora, nada. Vimos xa rápido. Tienes tu valor de estar ahí seguido. Madre mía, siempre que me quedo. Venga, ánimo. Lingua viva e mortal.
A ver, faltan os yogurines. Está. Imos entón coa puntuación. Comenzamos cos do Baldo Lérez. Niño, que está Álvaro buscando. 10, 8, 9, 9, 8, 10, 9. Total, 64 puntos. Imos agora coa Murga PTV. 9, 9, 8, 8, 8, 9 e 7. Total, 57 puntos. Imos agora coa puntuación para a Murga do Naveiro. Oito, 7, 7, 8, 7, 8 e 6. Total, 51 puntos. Imos agora coa puntuación da Murga Equipo J. 10, 10, 10, 10, 9, 10 e 8. Total, 67 puntos. Pido agora a presenza do xurado no escenario de Carme da Silva, concelleira de Festas, e do tenente alcalde Tino Fernández. Carme xa está arriba. Imos entregar os premios. Cando que irades podedes pasar, chicos. E chicas. Aí está. Imos a chamar entón a Murga que quedou en cuarta posición, que é, e quero moitos aplausos, Murga do Naveiro. Aplausos para Murga do Naveiro. Cuarto premio neste entroido 2022. Aplausos, aplausos. Imos co terceiro premio, que é para Murga PTV. Terceiro premio no entroido 2022. Neste maravilloso certame de Murgas, que este ano estuvo maravilloso, como sempre, pero este ano especialmente. ¡Aplausos! Murga PTV. Noraboa a PTV por este terceiro premio. E imos xa agora co segundo premio, que é para os do Baldo Lérez. Segundo premio no entroido 2022 neste certame de Murgas. Este ano debía gañar todas, porque puxeron tanto esforzo e só tiveron un mes, bueno, menos dun mes. Teñen un mérito enorme todos e todas. Así que moitos aplausos. Baldo Lérez, segundo premio.
As monxiñas recollendo o premio. E imos cos gañadores deste certame de Murgas 2022, que é o equipo JA! Fortes aplausos! Equipo JA, gañadores! Sí, claro, tendrán que decir algo, ¿no? Grazas, equipo JA, e a todas as murgas por participar. A todo o público, e xa non queda nada para o entroido 2023, que esperemos que sea normal. Así que agora van posar para a foto, todos e todas, porque somos gañadores, claro. Pero todas as murgas van a estar na foto. Merecen. Grazas a todos e a todas por este maravilloso certame de Murgas. Moitas grazas e ata o ano. Bueno, vos esperamos o sábado porque creo que Rabachol está moi maliño. Picos, ata o sábado. Enhorabona.